inywere Sana Ginger Soda ndetse na Sana Energy Drink maze ugire umunezero n'imbaraga umunsi wose. Whatever happens in sports. Throwing toward the end zone. The best in talking sports. Hear it first On Radio 1. Radio 1, 91.1. Kontra-atake Arsenal bitabaza umwana ukomoka i Accra. Nababwiye ngo uyu mugabane wacu nibasaka bazawuvume. N'ubundi bavumye bitari gake. Ariko icyitwa diyama, icyitwa zahabu, icyitwa ubwiza, byinshi bibitse ku mugabane wa Afurika. Arteta agarurwa muri match na Thomas Partey. Rebi Maria Beza, Kundi Maria Beza, Chirigiti Maria Beza, Nobagizi Maria Beza, Karesi Maria Beza. Karese bebe. Tone kababa. Baba, muri metero 30 hafi n'eshanu. Uyu mwana ukomoka i Accra akaba kapiteni wa Black Stars, akaba inyenyeri ya Black Stars. Nubwo Arteta kenshi amwereka ko nta rukundo rwambaye amugirira, nubwo amujarajaza, nubwo agenda amujagaraza, nubwo agenda amuyinjarika, ariko uyu musore akoresha iyi Maria Beza. Subiza Arteta, kanga Arteta, tegura iyi Maria Beza, sniper mwiza, tegura iyi Maria Beza, umurashi udasanzwe. Reba neza metero ry'irizamo, reba premier poto na deuxième poto, pima no muri dogere 90. Jenny Partey, Thomas Partey, reba Stefano Ortega Moreno, rekura Katyusha, visiti Rwanda Mikonojo. Nubwo hari abashaka gusunutsa amazuru aho batinukiriza, aho badahumurirwa, Partey arekura Katyusha. Partey agurutsa Emirati Stadium yicaye yose, rekura misire we Movic Arsenal itisukirwa, Arsenal batipima wa Emirati Stadium. Partey atanga ubutumwa kuri Pep Guardiola. Partey ashyira ku munzani umudage Stefano Ortega Moreno, rekura umwubikano hatari, rekura gatari na hatari, hagurutsa Mikel Arteta, icaza Citizens, hagurutsa Arsenal. Gorazo. Namwe mu makosa adasanzwe ya defense ya Manchester City. Ikosa rya munani riganisha ku gitego muri Premier League. Amakosa umunani atababarirwa nyuma y'iryakozwe na Manuel Akanji Obafemi. N'umwegereye n'essence ku mashara, John Stones, tanga kado kuri Arsenal. Profite l'occasion quand il est temps. Yitwa Partey, Thomas Partey. Visiti Rwanda, Hero Kigali, Hero Rwanda, mu rw'imisozi igihumbi muri tayari. Tanga mu butumwa na muri aba baturanyi babuze umurongo, babuze amajyana amazi, abashaka gupfunda imitwe za Kigali. Muramenye mukire birarura ngo biyandikishije amabaruwa bohereza kwa Stan Kroenke. Nawe isukira rw'imisozi igihumbi, rangiza akasaseno. Arsenal 2, Citizens 1.